Hateri ririziba kurya fire hagwamo umuntu umugiga tutimbira rindi ziba mutano wa kabare mashunju mariko yastembera rindi ziba egeri itutamizi Okurigirira abaturage abebyange birukurengo mu rumunana umutawuni nkuru ya Ntungamo ahari mu Rukindo Mpama Nyamisha kabagenda n'ebindi nyamwengi bikiriyo n'ibirwana no mwirima no bucura bengo biriyo mutawuni nkuru ya Ntungamo ebikondo bakabireta babitekaho tukarebaga amashanyarazi barese transformer hari amnija binaze nabo bajiwe kubajibire tukategerize ni tuturebe kubajibire kuro mu government tibino za transformer zindi bakatuyamba nkita abantu bampama Bernard Namanya umuturage we cyange cyampama nagira ngo bakaheruka barete bikondo emyaka 10 nyuma konkana hati tubakarebaga amashanyarazi ngako mwanya gwabo amashanyarazi twaherera batiterame bikondo ere myaka yahwire na hatiya no kubereba yiguru kandi nfoma ya hariya bakajiba cyawe mwene burukoti urukwebe mbere byo kwerindo muruka ogwa cyamate hashoboriro uko imishuburo nangwa n'emirimo etachikorwa aha wibura ry'amashanyarazi shanga twina amashanyarazi nitwe twabene twatwine mu za TV nkezi twine mu za naka za fridge abantu bakora ushanga za fridge zirumwa abantu mukumya ko kufuka ninga ngabo kose enyije nkezi ushanga ubwe bwinje umuntu amwe hakabe hamwe abakose enyiki agukuba n'umwanya wa municipality abaturage ku rugo mu cyange cyampama na kabingo ntibagira ngo abana tubacishoma bitabo nangwa n'enkurakurana y'imishuburo ekibandami aha wibura ry'amashanyarazi atabana bakashomera hitwa kwetu no busaru no bundi turukutegera nkaha hihi karemero y'amashanyarazi kandi mujimanya kandi minje yishumye kuba netuyamba zabwe ntato mukata mweduka yene byo kunywa by'amana nk'abantu bamani bakija banywero amizi nugo makuru nugo magara kandi hato noreba nituraro mwirimo ukitwa abakazi bampama batuze bampama bamwe hamenyeto ku rugo muri Nyakina hamwe na Cikoni muri Cyamate bashoborire tubaci basa kugira kibaye kora nkemenyeto nchiteganisa munonga abo kubanyowe nshomere bitabe binshomere tinyine murumo konke murumo kabe ningufu nahabwo nshonga yenkora na yetawuni n'amashanyarazi abo konko witu no mu stage kwa ko yarimo amashanyarazi gakwemarira na nyikate mu ka business cyanga ni cyagingira abantu amasumu nyiro ka fridge kanje mazimani saba government twahirirwe twabwine na bishop Nyakina ne yamani irum bishop mazima batuyambe batereze yamize n'amashanyarazi Nyakina yitegumize mwe turunguke nitutube cyo kurebero cy'abandi bemodo bamwe habaruka yahayana rentebe yo kujwekera municipality mu parliament bagambira hanshongeji barukureka kushasha kwa mani ahabwe nshonga yibura ry'amashanyarazi ibura ry'amashanyarazi ni bimwe binte bizingamize Ntungamo in general abo kuba ninkushobora ngo erizoba factories kuzirya amashanyarazi gabagaro inkingi wahise ngo abantu bafune imirimo bafune intasya bafuna kasente mu nshaho zabo amakagabo gakora ki gatunguka byo bushore tubiri gukora ibyoma by'umwanya tubiri gukora byo kubira bishimire kuba nibiza ibyoma bya abantu abo kubira bakora ibyoma bya sabuni abantu abo kubira bakoresha amashanyarazi gukora welding abantu abo kubira bakoresha amashanyarazi kose binde biri different hati ne bateko concentrating ngo mukatawu na ka center barimo spreadinga aheru kora bwa industries obwabo kitume Ntungouka ta spreading konke byo bikiriyaho umwanya wo gwampama abaturage bagambira hibura ry'amizi aho bashangirwe no bataha mizi agaterami nywere nte nizinywera mu ngishika no bireka tukamunogere bana misho gawe bahora ngune bindi nigo mizi agutwine muri Mpama seru municipality ubwa hata abantu bacimusirebe ku mu mnyindo barukutura umwirima obwo batina na mizi gabonire hago kukosa ekibagizire ngo nikererekerezo kubaho kwa magara gabo nk'abantu gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West